Hadin bagi bor sarkar kila syak bat ailat ban peli ya ki cinema hall, na kebenta ban peni ya ki film hanong ba shalong, na kaliang ki nong chana film khasi, kila sedang ban peni biang ya ki film jongki hanong ba shalong. Dang hagane ketayo ko beladap, layolat ban peni ya ka film khasi, kaba kerteng sa chisin, kaba day ka film nari penar, kaba la penmi daw ba em dor suciang. Hakane katayo ko ba mentapat, layo ban peni saya ka film tawan pai syanga ka ban ribhoy, ka bala keren hakaktin khasi, ka bala penmi daw ba lansius imli. Hakane kasni ka bala sedang ban peni pajba biang ya kane ka film, watla ki pajba ki bawan pej ya kane ka film kidang duna, henry kat ki bawan poi hakane kasngi, kila penpau ba kalong ka badon kam ban ai ka jingkersan ya ki film khasi, ki ba penmi da ki khun jong gari lajong, ki khun ka bri uhan yotrap. Kabas ngotenat ban sakhi ha kene kasngi kalong bagi pajba ki bawan pe ya kene ka film tawan phai syanga ki arwai lang ya ka jingrwai kabala deban penlai pajba ha YouTube kabala thep ha kene ka film Jayu ini bila bercadangnya Mila yang berkelan Timan kemana? Ngambil ke kenteng dekat Menunggu mencoba rupanya Apa kini ia pergi kumnya bangga ya kene ka film kabal ai kerteng tawan phai syanga ka badang peni habiju cinema hall Shillong on peni hadu ka santarik jong benai Februari 2000 arpway bat na kaliang jong ipajba ki balawan ban sakhi ha kene kasngi kila kentu ya ki pajba banwan ai ya ka jingkershan khnang ba kinong chana film khasi kinang la ban penmi shu ya ki film ki balong kum ka jing penim ya ka ktin khasi ha kene ka film tawan phai syanga lashim ya ka banta ka bahakmat daw ba lansius imli ikong Zarina Marbanyang, ikong Regina Lamo, badugang Anthony Khairim. Kalau memang ikiman ada kata-kata berkam banwan syakni ka cinema hall. Kane hakaju oporu ngah itu kadi kesini benengkong yang banwan cinema hall ma hadin ba hadin di egi kam di bangilek di wan pada suthu adu balong hande ha mental penting pat di wan sne da mensim ka shirhem da mensim ka bakimen ya banwan pe ya kane ka film to wan phai sanga kadi ka film ka ba hadin bangilek pe i ba kadam jimut ka ba hikai sepang ka longjing longsem ba ka tim ka bangiyo na kane jimut ka bangiyo na kane longba kirang ba ki ba don lakajong ka kurip lakajong ka tengah lakajong ka longjing longsem kim de shu ya ka ban lekai ya ka jingi mujuki amar ka jingi lekai ka junki pen kata ya ka longhok man hok ya ka longbiu man briu kham tam ka ying ka sem ka jot pra de lamba kan ka tim ki ya ka hikai ni ko lamba mi no kam man dia baik haganti ke bangi de binyak sembang dalam jonga family idap laga jing sokmen ka bakraw namar ba borok sikatamo amba kani ka lockdown ba kini ki cinema borok kira khang te ni penpau de jing sokmen ba ni don benta ne bania sakhi remta kani ka film ka tuan khai sanga bala direct dari wa koras bat i belum producer di Lensius Imli te ida pergi sukmen na kaliang jungi ru kumki balok jungi bat kujuk for ngiwan ne na group jungi na Yomain official ya kapan wan ne ya kapan ai ke jing kersan ke bapura na mata jung ne ka film kumsi benta ba ngin na kaliang jungi ke group jungi ni ai ke jing support pan ya kersan lem ni ka film pan umdai dan ya ka film andre ya barok ki film la ka film penar ka film
khasi bat kapten West lah kena kebentar ke ngin kentiu ya di produk prasna menjengi ke beri unyo trap kini kaliang akflim mo jadi rupanya kawai kebentar ban fungsi bentar ban ai ya kalan ya kikun samla bakin tiu kata kerensan ya kata bakinyo kata platform mo ban penpau ila di kata kasap ke beliau lah ai ki bun gi beliau kami sini nai kendo sharum shaneng juang badle senam mahor kilom kamkai dong senam mahor kilom guru kamkai hande hanga ni so kamlom tangar nomde guru kamkai adon na kajong kam kajam ale kawan adon kajong family hande kai ke ba na kintu ki parlok na kiwan ji senam mahor kamde bisniu hande kalom makinyo shibun di kai namar ha mata kiski ya aktor director bat kumta teter habaki shimi ki film ale habak numan doli ki penuan hagelti kepada dia mereka imlang kasalang haga yang haga jingim itu beliau simel hukumno ini banyak bukti besniu kimju hikai ke besniu dia kai ke bang kentu kamta makan kespi mentah pengiwan kene ngai don shibun beliau kuan wal kamda ko hol ru handai kalong la kuno steng adap handai kalong ai muslim yang kentu ki parlok di parajo prasama baro kinewan om tanya kan ke film na kalong hakado baru ke film ru ai muslim manginya Kershan prakasi kamtam ada don klim ini klim dekat film hindi jim hareng idang aimin sim ini hawan kaneli kalong klim di lokal jungi la kampanya na kalong daga district la kalong nagi west district hasil district la kalong na jengciajin district la kalong na diboy district kalong anor ya na fer hindi kaman aimin sim ya kebawan support kama kanela aga juga poro kalong kawen kalat yokam jam prasama awak kini ke film kadang sisa ladangi ngam jeliu ya kai ke story ke badan ka kadang sisa ya ke jumut kum ke nuksa kawa ai sisa kata ke nuksa ini abangi pet abangi bisyar ya kini ke film kadang sisa kata ke jumut ke jikit jumut akan ke film ladangi da pet ban pengam jumut kayaknya kini ke film kadang sisa ke jumut bisa jual pet film kesini teman-teman di Ishwan ni Ishwan temalong hoi betangi dan we pra sana jenis ni ikut ingamnya yang bani pet film in polak tu bercerita bah kalau biju kakang di pet film ni hak YouTube ni kita di wan tempat sembrang hoi wan tempat sembrang ikut bani wear bani wan pet ini film juga ban ai lang mah jadi kesan bangi ni wan hari sini tentang sini bah kita guna kita wan ni kemer sekian ba nang ni shikmat aki si bangsa light biang ini ka film ni kemer ba so wan sebut ki eno tikam itna na ka jing hane film Ngamda nang ibu nak ibu baru ni, baru ni Anthony berapa lama? Anthony beri gang. Kalau kita kuat film ni, Ngar kuat apa film? Cepat ilan sius lah dah ini.